Ginangarodan iruging iba sa papagayam dahil LAGIP ti NAPALABAS ni pagayam nga Edna iti probinsya ti Isabela. Pagudahin nga ti surat ti pagkasritaan ni Edna. Dear Manong Nemy, kaadwan na Manong Nemy no dikat pa iso amin ngayon tayo mangikan nga surat iti daytoy nga programa para kadagitay true to life success story ket mangrugida iti baba nga sang kasapulan sang kaapuyan kalpasan na ket adanto iti panleki iti kamodyanan na ngem agpasar tinaduma-duma klase iti rigat panubok trials, struggle ti biyag ako nada. No nagbalinkan nga nalupoy kadagito nga panubok Manong Nemy sigurado nga saan mo nga malasatan. Ngim, sana mang ted ni hapod Diyos ti panubok iti maysa nga tao, iti maysa nga papanya no dinanamnamain nga kabaylan na. Adalata, lagi di ta adalata isuna nga kumkumpet iti namarso. Kasto man nga rod Manong Nemy dito napilik nga paset ti LAGIP ti NAPALABAS ko ngayon nagpangrugyan. Narik nami iti kastaunay nga rigat Manong Nemy nga butasang kasapulan sang kaapuyan kami. Nangro na lang aruden iti matay iti disgrasya dedi tatang. Dedi tatang nga may salahin nga tricycle driver manong. Idinto tarinanang ket may salahin nga plain housewife. Pagpintasan na, tatumultulong ni nanang iti may nga karinderya. Tumulong nga gluto, mangisagana kadagitay potahe nga orderen dagiti customers iti dayta karinderya. Karinderya ko lahang idi Manong Nemy iti high school idi matay di tatang. Idinto tatanlukam nga kakabsat. Siyak ni June kastamatan kanidili. Karadradwar ko iti high school, karadradwar mat idi Manong Nemy ni Lili iti elementarya. Idi pumusay piman ti ana amami nga sa amalapulos nga nakapagpakada. No pekang kanayon nang ibilbilin kada kami idi si bibiyag manong nga awan ti sambaling aramidan mi nga kakabsat no saan nga agsingsingpet agsisinakit agtitinulong agpipinateg ken mangipasnek iti panagbasa mi kang runaan ti amin ti saan mi nga panagtangtangsit kang runaan na ti panagbuteng mi kanapo Diyos nga saan ka mga aramid kadagiti amumi nga saan nga nasyaat no digat kinambaglaeng adungan luwa Manong Nemy tinagarubos kada kami nga aggiina iti pupusay dedi tatang adu matitimulong nga maging kanalaing tigagangay nga arayat kanabuloy idi naitabo nen Manong Nemy ket dito yung manen nga pinadas mi pa nga imbukbuk dagiti nabati pa nga luwa kada kami nga giina. Ket siyempre awan sa baling aramiden mi no di mangawat ti kinapudno nga awanin ni tatang awanin ti padre ti pamilya bukudanen ni nanang Manong Nemy ti responsibilidad ti ama ken maysa nga ina. Hindi ba nagsarita mi kini nanang may panggap iti panagbasak at akadimat lang pakenroll ko nang para iti kolehyo panangamin ti kayat mo nga kurso anak business management danto panggap mo ag negosyo mga asin na po Diyos nanang anyata mo yun dato inaunang anak yun naman pa ulila kami ti ama kita may santo nga business woman ama nagsihat ka din anak no kasta ngayon ti saludsod kabay lang ka nga pagbasaan ay sumarunong tumatan ni June duwa nga tawan naggraduar tumatan iti high school mabagandang ito nga pagbasahin iti kolehyo iti may salahin nga kaskanyak nagtrabaho iti karinderya manunan sweldok nagasatan no ay na 350 lang ti perde ko
Ti magpintasan namat kadi akit kadwa na nga malibrete ti masida. Nung hasta nga ti aldaw na naruna itirabi, kada dapin no ko ibati tayo nga para ti pamiga. Kahit na nga sawen, nga ti panagyan ko ti karinderya kat malibrete ti sidain. At dapin mula tayo nga nateng di talikod. Agtartarakan tayo pa iti native nga manok. Nang ti issue dito'y mapagbasa na kanibat laing. Anda pinabati ka di abuloy iti papatay ni tatang mo. Naikari siguro dito yung anak ng sutang rugyam. Hala? Makamuak to na nga mga remedyo kada iti gastusem kabayatan ngagbasbasa ka. Yan tangay kat mabali mo matagawid binalam. Kasi diba lang ti kabisera nga pagbasa amanak. Sige nang indol nga rod bigat. Inakto sa diya kawayan. Tap no tigas takat sa jet at pag-enrolak. Alam mo na mga asin na po Diyos. Basta singisagpat ka, di ka pala makinubnubyo. Bahala ka. Asi kamid laing ti agbalingan nakakaasin no kas pagarigan ta saan mo maturpos ti kursum kalpasan na kita agasawa ka nga dagos. Nanang santo mapasamak na ita. Ikarik ka na kayo. Kasi ti panang ikarik iti sa kaanan ti tanem di ditatang. Tunuyag terapat ko. Agbalinak nga professional, madaan tinapintas nga trabaho, kat tulungan kayo para kadadyon kinilili. Tulungak na gini kakabsat ko, tapno makapagturpos damen. Nagbasak nga rod Manong Nemy ti kolehiyo iti course nga business management. Uhan sa paik iti agreeing Manong Nemy. Tasyak ti magisagana kadagiti kasapulan mga kakabsat tano makariing kakon awanin ni nanang taaddan iti karinderya nga pagpapayan na agasta assistant chief cook. Kadadan tumaten Manong Nemy nakasagana nga lutuwek para iti pamigat mga kakabsat. Adan tumaten Manong Nemy tilabisaan ti kwarta nga para kada kami, para kini June, para kini Lily, ken para kanya. Magmagnanto Manong Nemy dagiti kakabsat ko ta si daglaing ti high school a pagbasahan da idinto ta siya. Kay dagluganak Manong Nemy ti jeep nga mapan sa di kabisera, sakto wag tricycle nga mapan iti eskwela. At abin dagiti gundaway nga sa pahik iti agrobwat Manong Nemy tapno pagpag na ektulatan. Supet na pagpiletek iti tricycle. Kas tabat ba no agawid tak Manong Nemy ti malam tagbalbalo nak. Agbalbalo nak tel daw ng midyagangay at da kantin Manong Nemy ti eskwela nga papapanan pagmeriandaan ken pangaldawan Manong Nemy di kiti padang estudyante. Napanak na minsan sa anak nagbalon kinunak iti madlaw ko nga mahamangmanmanan si ti kantin di eskwela. Ma'am, hoy, mabaling ka dito tumulong? Ay, tumulong ka nga. Agi-serve, bonus saan ka agluto? Kaya kung agluto iti pansit, no adagurder iti pansit gisado, oray no pansit na sabaw. Marugitan tayo no por ma'am. Aglangat ka, napudot ditap dalikan. Hanga bali ma'am, basta makatulong ha. Taapin ngamin, kahit mo titumulong. Napiyala nga libre ti pangal daw ko. Kayo na. Pumamano ti kasta kada kayong estudyante. Sigurado laki di nga marigatan di ginaganak kang kamang pabasa kang kata kahit mo pa iti extra. No, kahit mo agad itultuloy mo ti tumulong dito. No, ado ti amo may pangip ti pa nagluto. Ay, ang begso ma'am, mabalintang nga lain. Wan, kuka ti eskwela na ito a kantin. Kahit mo, irapin mo tagtrabaho. No dito'y kakantin ng trabaho, di mayat. Alaman ma'am, i-recommendar dakman. Kitam kadlaeng Manong Nemy. No talagang amom tagpursigi, no amom nga ipakat na itinaitad kang adal no talento. Gabot na may isang assistant cook Manong Nemy ni nanang. Isusuro na kami mo't nga kakabsat no kasunod tinaimas sa panagluto.
Di kita alisto nga lutuin Manong Nemy. Tas kumaka na kita luto iti karinderya. Di kita nagsapsapol siyempre iti kaluto. Ayan. Awamad di kita ladadum nga narigat kan mabayag nga putahe ti adda iti nakaipwestuan da. Ngam kaduan na nga mga merienda kit kahit dati nalamiis, lalo ti pansit ka gisado. Kasta nga rin tinapasamak Manong Nemy na daan ako niti extra job. Nakaw, at dati ko nadan nga andal malibren ti allowance ko. Manong Nemy, ang dapenda kiti mabatbati nga ititid ko no kwa kininanang. Na, agumubra ka o nagbasbasa ka. Nang nagaskaso no lang. Imagine, sweldo dak ti per day, iti kantin. Kat nakasta nga, adda duwang oras kung nga malpas ti klase kiti bigat, dago sa kamapan iti kantin. Kat da jay, ang trabaho ak aging gana ti biporto, nga panagklasik manin. Iti nga rod manem, akit ti malemoy na kit nakasera na ta, agawit ba't ng estudyante. Nabayat anak ko, kabayatan nga awan ti klasem, ingka tumulong, ingka trabaho, di makatulong ka para iti kasapulan ti bagim, ken kasapulan tayo. Hore, kasano lang nang, kat talaga nga, makareduharak, kinon konak Manong Nemy nga midada ko ni third year college. Nako, simkenen, ti panagayat ti pusok. Adamat ten lalaki Manong Nemy ngumas asadag kanyak kat agpitpitik meten ti pusok. Agayatak meten Manong. Oen Manong Nemy agayatak meten isu daytoy ni Mandy. Manong Nemy, tiya ka mo no, anyat nakita na kanyak. Kin mas asyan ka no, gabot working student na. Sana kang working student. Working student ka, tagub-ubra ka. Kabayatan nga basbasa ka. Ngayon, manulang oras di pa nagtrubrak, napialang malibrek ti allowance ko, ken matulungak pa ninanang ko. Ninanang ko, no kasta nga pa nagmamatrikula, da jay, iurnungan na, sakam tuma sa itad na kanyak. Rekas kasano lang kat makatulungak. Matulungak ni nanang, dagiti kakabsat ko, ken matulungak ti bagi. Wan Manong Nemy, nagdaton kanyak ni Mandy. Ngem ti makadakas Manong. Imbes ko nga agbalin ng inspirasyon ko isuna. Ngem nagbalin nga dispirasyon ko Manong Nemy. Gabotad damay sa nga mabae nga mga apamatang kanyak. Hoy! Agagaw nga babae. Agagaw? Kunam? Kadwan? Agagawam kanyak ni Mandy. Excuse me. Saan ka nga agagawin ka ni Mandy? Ni Mandy tumas asidag kanyak. Saan nga ni Mandy mismo? Pandahan mo ito nga ropa. Christy tinagan ko. Saan ka ito nga balig ang manganggaw ni Mandy kanyak? Sino ka kuma? Alaman? Kita man ikumaroon mo man tilangam kaya tilangak. Working student ka lang. Gabot na marigrigat kayo. Gabot na sangka sa pulan sangka po yan kayo. Pue! Christine, nagtataraman ka kumati ba nagsasom? Diya kaya ti apa. No di mo kaya ti apa. Apa nga agagawam kaya ni Mandy? Saan ko nga agagawam ni Mandy kayang kakunakman? Pues, adaywam. Adaywam so na. Isot paghimbagaam. Nga siyot mga dayukan niya. Saan nga masasadag niya? Hey, oray masadaggan ka. Nung sa among ikas kaso, masalusod ko man, ha? Si ka mamirmiraot. Edna tinakan ko. Edna no ka, Edna. Ngayon mamirmiraot, di pa nagkitak ka. Kinaman terwatem. Kinaman tilangam. Di mo pa yung maarig na masagay sa buhok mo. Nakapangpangit ka. Hamita, na. Napindas ka, gabot na sikat kahit ni Mandy. Kinaman tilangam, kintilangak. Alaman? O, kinam tilangak. Kinam terwatek. Kinam digit alas ko. Sika, adalas mo. Ni Aritos nga ganjong awan. Sige, panawang ka. Doy! Talikodan. Iba damdi Kristi. Ulitek. Adayuam ni Mandy. Tano saan?
Madadaka sa mapasamag ka. Nadlaw ni Nanang Manong Nemy ti kinaliday ko nga dimteng ididating aldaw. At lalaki ti problema dito yun. Nakabalbalasan nga anak ko nga third year college lang. Third year college sa nga ko. Nga kalpasan dito nga school year. Ay, fourth year college doon. May satulangin nga taon. Ay, susapo. At nandun anak ko nga professional. Apply kanton nga agtrabaho ket may sa kanton nga empleyada nga mga opisina. Nga man sa akin di makadisturbo ka ha. Edna anak. Awan ang yaman na rito na anak. Kasunod yung bagang awan ang yaman nagdagsan-dasan na ay mo. Yung baga kanina ng Manong Nemy. O makidam. Gabo iti lalaki madisturbo. Diba nagadal mo? Anya taramidak na. Anya taramidam. Nakalakla ka. Liklikam na dyan nga lalaki. No liklikam na dyan nga lalaki, awanin ti mga apakeng ka. Ngayon no liklikak, kasunod ti pusok. Deta nga rod. Anak, yung bagakmat kang ka nga awan ti sabaling i-concentrate mo no saan nga ti ba nagbasam. Kasano no sa mo may tuloy ti ba nagbasam? Di awan sa sarbina, di kita ado nga tawan. Kasano pa nga matulungan nak, matulugam di kita kakabsat mo. Kasano pa nga matungpal mo ti karim ti bagim, karim kadidatang mo. Saan nga makaitad ti pagsaya atam da nga lalaki? Likli kam, kat no talaga nga takayon to ti Naikari. Mapasamak tula, mapasamak. Anak pa nga asim. Sige nang. Aramidek. Talagang aramidem. Tagasanon ti karim ti bagim ken karim kanyak. Ng karim nga agbaling ka professional. No kastamat. Anak, nasayat no adda pakarik na anti ayat no agbalin da itong inspirasyon. Ngayon no agbalin nga inspirasyon, liklikam. Diyan no pa'y nasakit para kaniyak Manong Nemy ngim inaramid ko. Naging kang adadahan nga nariknak ti sakit ken sa idi makita nga kuy-kuyagin Manong Nemy damandi ken ni Christy. Sang kong libakan Manong Nemy na panag iti comfort room nga di na oras ken ditoya ka nagsangsakit. Labing binasla ko manusanggan nga dimteng iti biyak ko mandi. Labing binasla ko manusan mo ngayon daton ti bagbagam nga napudno ayat. Kastoy ka dito napudno ayat nga bagbagam. Saan ka pang inaklon ngam sinaktan ako. Sa bagay, gusto ti ko na ni Christy. Asino ako malaing may komparar kang kuwana. Ni Christy nga dekotse nga umayag basa. Ni Christy nga nakabimpintas ti arwatan na kanlangan na itibaknang. Idinto ta siya mamirmiraot nga panangibagaan nga mamirmiraot taklaeng. Da kayo tagbagay. Gaputa na siya at kasadyo. Ngam siya. Diyos ko. Tulungan tak kumatat no alistok ka maiwak si daytoy nga sakit nga marikrik na. Tulungan tak ko ma Lord. Naging ka Manong Nemy nga nairing pas kumitlaing di third year college. Kaya't syempre, your uray ko Manong Nemy idinadating tiba naglukot ba ng ti klase para iti maudi nga panagbasak iti kolehiyo. Ti makadakas Manong Nemy, nagsakit kid din ni Nanang, naidalitin ni Nanang, Nanang, anak, pasensya kayon. Naglulukat man iti klase ng adakadimat lang usarek ngagbasa. Nagwingi-wing ni Nanang Manong Nemy. Mabalim mo ti umutang anak. Umutang ka kada kiti kakabagyan tayo. Umusadag ka kadakwada. Kasta nga rod tinaramid ko Manong Nemy ngim tawlaga. Imbas nga tulungan dak pagsawsawan dak kindi. Lada kawin kahit kinaambisyo sa'yo. Papadam di inam. Pagkalidsan nakakit din, idin to takas diya lang titrabaho na. Kimal kalengan nga inam, ita. Anat na pasamak.
nagsakit, naidalitin sakit, gabot na sobrang ti pa nagtrabaho na ayat na lang nga maisakad na ti masagbayan nyo, aging dalaeng. Gas kini John, di na ako pinagsarding ni John. Tas nga saayang na dyan, may sakatawan. Isukat damat lang kininanang yun, no, apay akas titibiyag yo. Di natin nag-ibenti sa lunat na. Hindi na lang pinanunutan. No sobra ti ba nagtrabaho, kasanong nagsakita, kasanong di kita nakukura na kuma. Isos apo, ambisyoso. Alam na anti pa nga siyo, tulungan dak. Ay sus, ay Edna, awan ti may tulong ko. Kahit nung as pagarigan tadda, kahit pautangan ka. Kasano kayo nga rod nga makapagbayad? Malaingan tumatlang ni nanang katag trabaho tumatmanin. Yakit. Hanto pa'y umanay nga inaldong para ka na kayo sweldo na. Kasano to pa'y nga mabayadan na ito utang na. So, awan may utang ko, may babayad, may pautang ko. Sus, apo ya. Ay, sus. Lalala, puhano ka, kat baka disturbo ka. Kat kastamat Manong Nemy ti sao, dagiti, dadumang pa kakabagyan mi. Haging gana panunod ko Manong Nemy, tiba pa niti eskwela. Naka-open itan, nga gurure, kadagiti enrollees, ni Ma'am Sebia, nga adda iti kantin. Agpatulong akang kuhana Manong Nemy, agpatulong akang kuhana. Nabalak nga rod nagpatulong Manong Nemy ket kastaon itiragsak ko idi bagana nga irekomendar nak Manong Nemy idaking ko kat eskwela tapno malibre akon amin basta lagi di itultuloy ko ti tumulong Manong Nemy dito kantin ket no nasken nga tulungak pay da janitor ket agbali na ka janitress ket aramidek Manong. Katkasta nga ron tinapasamak Manong. Intuloy ko iti nagbasa iti portier, libren ti matrikulak Manong. Nga mikarok babaen iti panagtrabaho iti kantin. Kan kastamitan kasapayag tag-report no tulungak ti janitor ket agbalinak beten nga janitress. Ngem saan nga nailibak daytoy Manong Nemy kada Monday kini Kristi. Manong Nemy kinabudno na naladawak idi nga nag-report ket naladawak ka nakalpas ti daldalusak idin to talas utso ti muna a klase da Kristi kini Mandi hanak pa idi nga nakasukat idi makita dak hey are you Edna kita magadlaag ni mamirmirautan nga sa langan nga tulong dita kantina nagbalin pa nga janitress oy tamnoy bagag keng ka uraan at aramidem saan kantong umasenso. Di ba Mandi? Si Kamet, ininsulto man din tao. Uy, isakit mo pa lang dito ang mabay? Isubalit patpatid mo la. Ba naganagap-apaan dan Manong Nemy, pimanaw dahan ngagsinsinong bat. Kat pagyaman naglayangan Manong Nemy ta isakit nak ni Mandi. O isak-sakit nak. Nasakit pala para kanyak Manong Nemy tinaramid na. Inaram nak. Pinayat na ti pusok, kalbasan na. Kasya tinapasama. Ngam saan ko itan ng kaskaso Manong Nemy laisandak no laisandak. Agkikita tayo iti ongto ti dalan. No sinuntot na siyat di biyag na karatayo. Kung naklatamat na lang. Nakapagturpusak nga rod Manong Nemy kat kastaon iti ragsak ko, ragsak ni nanang. Namampay agsubli-subli ti sakit ni nanang. Ngam ko nakang kuha ng agan anos. Saan napilitin dagtrabaho no talagang hindi nagkaya. Kabutan sumrekag nga dagos iti trabaho ko na. Timat laking kukuha iti eskwela nga nagraduarak tinangan komender kanya iti may sa kumpanya Manong Nemy ket ison iti nanggarantor kanyak. Ket siyempre kastawan iti nagsak ko nagastregak nga dagos iti pisina Manong. Intuloy ko nga ro tinagtrabaho ket tinulungak Manong Nemy ni ading ko nga June tapno maituloy na ti kurso na. Nagsubli-subli manen, nakasublimat manen ni nanang iti karinderya kat siyempre matulungak ni June idinto tan nanang gadiso damaten ti makaamu ken ni Lily iti kasapulan na. Dan makatawan ko Manong Nemy agtrabaho idita mas dawak idi makitak Manong Nemy ni Kristi. Hey
Nailot na talaga tilubungan niya. Agtabtrabaho ko to'y? Wayne, susapo. Anong posisyon mo? Kababaan. E din to tasya. Ako mo nakatawin ko. Naipromutan. Saan lang ang padpada ng department ay handa. Ano nga tanong ay bang ka di department ko? Katagbaling ka nga lalay ko. Ure gaya mga opisina ka, kinamantilangam. Kaslaong pinagbalbaliwam. Di lang mabalin si Christy, nasardingan na kon. Nakaraduharak matlayang at least. Una, gamotirigat. Aging ganat ta, grigat ka lang ta. Gagangay, gamot na pagbabasaik ni ating ko. Kat siyempre, numakaraduhar ni ading ko, adan to pa may isang ading ni, nga paggraduhara. Bagat kan doon nga balasang. Kasanon no, sa bagay, aso na kumat agarim ken ka. Kumusta ka matang ginimandi? Sinaludsod ko anong Nemy saan nga nakaoni. Payawan kayo? Pagkananok banda dyan nga mandi. Kukam laingin. Habay matan, adan sa bali, mas gugwapo. Kaya nabakbak nang. Kumusta mo ni Mandi? Ang bibiyan kung kuhan ako nakmat. Sa pulam gindi ano sa dinut ni Mandi, baka no, dakay matlaing tagkatuloyan. Manong Nemy iti kumpanya pagtrabahoak. At da kantin. Nga kuko ti kumpanya nga dito'y Manong Nemy iti papapanan panganan pagmeriandaan dagiti mostly 50%. Adama dagiti agbalbalon, adama dagiti aglibas nga mapanmangan iti sa baling karinderya o no restaurant nga nalaka iti asidag ti opisina. No pahi adan sakit linteg nga ruwan ken mabalin ket aming empleyado suportaran dati kantin. Manong Nemy pinatas ko din na panangan. Malagip ko lakit nga rod. Idi adak iti college. Iti kantin ti eskwela. Ket timulong ak. Anya nga tanong tumulong ak ba dito eh. Anong serbid amok. Kaya nanay-nayunan ti amok no jak aramidan. Kinunak tinakam ko Manong Nemy. Ket kas tinaramid ko idi. When no kasta nga malpasan iti alas 12 ket panagpangaldawon imbes nga mangaldawak maududin tunggonak kinasaritak Manong Nemy ti head ti kantin. Tumulong ka ko na ma'am? Wan ma'am, sa nakawawagan ti ma'am tanapin pinas ti posisyon mong siyak ket ni agi nga klaing ti kantin. Wan nga siya ka di manager iti kantin di may saka nga manager. Abay, pilawom ka diti raman ti luto mi? Takayat mo ti tumulong? Sama na kasta ma'am. Baka imas to no? Ada mainayon ng ingredients. Inistoryak ti mapapan Manong Nemy iti panagbasa kiti college. O sige. Napila malibrin to pangal daw ko. Okay, hingarod. Kinunanan. Manong Nemy imado dagiti customer di kantin idi tasya kon ti tumultulong kinapudno na 30 minutes before the oras nga panag-obisina ket adda akon ket tumultulong ako ni ti kantin Manong Nemy para iti merienda ket adda pa hindi gidi kundaw nga iring paskon Manong Nemy ti aming nga trabaho before lunch break ket 30 minutes before 12 adda ako ni ti kantin. Imadun Manong Nemy dagiti empleyado nga mangmanganan iti kantin. Aging ka Manong Nemy nga in-report naksakit din ni Christy. Tapati ni Christy ket makit-kita nak nagserserbi ti kantin. Aging ka nga inasadgan na kuno pinaayaban nak Manong Nemy ti aking kuko ti kumpanya. Nagdanagak. Edna? Yes, sir.
Sir, nuwan yaman tinakabasulak, nuwan yaman tinareport ka na kayo. Sir, araramidag nga malpas ko ti trabaho before lunch, kahit ada 30 minutes nga tumultulong ang kiti kantin. Kinsap sa park no ka ti sumrek, 7:30 at ako ni ti kantin, kahit apagalusot no ko ano, pumanog ti kantin, mapanak mo tin ito pisinak, sir. Nagkadadugit nga sungbat, rason mo, kahit adyak mo pa yung imbaga kayong katireklamo, ako matreklamo ka. Kahit ka lang pagyamanan, gabukan ka. Kahit almost 90% ng empleyado dito kumpanya kahit magsupsuportarin na ti kantin dahil tinitulong mo. Kahit ko nga i-recommender ka para iti meeting minto nga kadagiti amin nga empleyado no da okasyon da. Si kati makamo iti catering services na yun pala ito iti kumpanya. Kaya no kas kasanulaing ang abali nga mapukaw ka, i-recommender ka iti gayem ko nga asta ti trabaho na about food catering services. Anya tamom baka dumteng to ti gundaway nga mangipatakder kan to ti bukod mo nga restaurant. May sakan to nga nananay nga businesswoman. Manong Nemy daytoy di rapahap ko kunak. Inawat ko dayta nga jaya di aking kuko ti kumpanya. No mampay nasakit met para kanyak no pukaw no mapukaw nak iti kumpanya na kadi no komandar nak iti gayem na mitlang kasusyo na kumpanya. Manong Nemy babaen iti bukod go kamar panagadal. Nakadadungan ng Nemy di kiti maparagsak ko, mapaisem ko kan may bagada ka na imas kano tilutok, tiluto mi ketuan nga mato ti posisyon ko anong Nemy ti kumpanya nga pagtatrabaho ak nga recommender kanyak ti dati nga bus ko. Kaya daytan, kasta ko ni tinagsak ko ng rona lang arudan ni Agturpusen ni John kahit sumarunumatan nga Agturpus ni Lily. Manong Nemy ti gagangay lang ang balay nga nagnaedan mi Manong Nemy pinadakkel ken pinapintas mi. Ay nga nagputapa kon Manong Nemy ti bugod ko nga restaurant. Mabalimit lahat na Manong. Abigad din nga saan kumat nga mabaling nga kakupin ni siya ang tinagkapo ka kumpanya. Kaya dito'y Manong Nemy nakadado dagiti umay, dagiti foreigners, kanda dumapay nga mabigbigat at tao nga mapano may mangal daw, mangrabi di nga restaurant. At tapayan sa nga na Manong Nemy. Hanggang di may sangal daw Manong Nemy nakita ni Christy. Hay, kitang kadlang na tayo. Uy sa dinot ang papanam kita agbaling katalatang nga extra. Ano nga extra? Ibagbagan. Siyak taking kuka ka dito nga restaurant. Anya? Kaya ito nga may big-big? Kaya nagsiksikat agbay baral nga restaurant kukwam? Kasano ko ma? Dito pa mariknek. Impakita ko Manong Nemy dito pa mariknek. Sika, kukom na talaga. Napintasin ni Biagmisahan kami nga mamirmiraot. Kinapod noon na napagturpos ko kami ng dagit kakabsat ko. Napintasin trabaho da. Oray ni nanang ko. Iti inarabid mi nga balay mi nga napintas at extension ng restaurant. Nga imbas nga katulong laeng ni nanang ko iti karinderya. Isun timang manage. Managerak, ownerak, manager pa ni nanang ko. Katamlakad latibiyagan niya. Kumusta kayo matang ni Manny? Sino nga Manny? Ni Mandy ko nakuha. Speaking of Mandy, dito ni, di mo malasin? Sige. Okay. Christy, siya akong di makamo. Ilibre akong di bilyo. Anya? Nagado kami, talo kami. Sana niya na ang kabalik. Basta sana ton insulton pa eh. Sorry. Sorry Edna. Irianak asid gana ni Mandy Manong Nemy nakigtut. Edna, kumusta kan Mandy? Ago mo brakad doy? Siyak taking kuha. My God. Congratulations. Kitamkadlangan niya. Oyen, kitamkadlangan niya. Di ba kadang-kita-ita ni Christy? In librek. Nagsusurin. Dito ko na ituro raya kang kuana. Ilibre ka man.
May kaniya ka di pa ka. Nubalbali itong iba daton ko ti panagayit ko ka. Mandi, ibaneknek mo. Ini ababa nga panao Manong Nemy kalpasan tinasurok nga makatawin panangarem ulit kanyak ni Mandi na paneknek ka talaga siya kenda kami Naikari. O di anyan ko na, gusto di ko na keng kaanak. No da kayo Naikari, ken ni Mandi, di da kayo kita. Da kayo matlagayam Naikari. Dadaon na ito yung nagpagkamyaman ng kanihapo Diyos Manong Nemy na natungpal ko terapahap ko kaya natungpal ko ti karik itibagi karik kaninanang ken karik kadititatan. Natulungag ti panagbasak itibukod ko nga panagbasa natulungag ti panagbasa digit ito kakabsat ko kaya napintasitan tibiyag ko tibiyag mi kinimandi kaya digit talungan nak mi nga nagbaling nga apo ko ni nanang uwen. Sagduduamet Manong Nemy da John kani Lily tinayon da di talo nga anak ko nga apo ko ni nanang. Nagbagalin kami latangan na siya di tipada nga tao Manong Nemy na pakumbaba ko nata. Dito nga rin ti pagkasarita kat sabi kumatanda na ibatik nga ada liluwag at pagsaramingan tibiyag. To'y nga rin agyaman nga pagayam mo Edna. Thank you Edna kanga. Thank you Edna. Ita Isabela. Iti ang kapanagisurat. Iti true to life success story. Tumatan di pagayam yun ni Manong yun. Nemy Ruiz. Bilang iba't bati ako. Tinayang pag-oras ka na kay aming nga sa kapada. Babay na po.